Kaseng kinong syejasngi ka All Jaintia Midday Meal Worker Association kala pelong ka jia kenduk lang bat Pynkup burom ya u advisor ka AJMD MWU u krolam salan ki pariat hayung wali ka panaliar ha kaski thodiang. Ya ka jia lang lapan ya da u Jerry Anderson shooting President AJMD MWU balayo ka jingkran na u debor misingkon wahe chnong tepe pale bat ki kentin kentu na ka banalis CM President Ribhoy District Midday Meal Worker Association. Ulong da bamon in charge Midday Meal that lasken block kumuriyo syampang ulaong. Ka sorkar kat bala kala persyang benle ya ka babhatam na ka benta ka jingmentoy ki khna bat kinong syejasngi hamman ki skul bat ulaya thu ba na kalyang ka sorkar na lor bakala penkiu ya ka honorarium jong kinong syejasngi syaka 8,000 tingka kan sa siu yaki saya ka area ka ba prahajar tingka. Iban man sudah mulai ingat tulak yang di memusnya nama maksudnya pasal ni falwok ada dah. Tawa embah di dia nong yelam kamjo dah kerja itu lagi yang di panra dari jingjok. Ni ada approve ke sorkar beriak di arja tengah ya tulak yang di. Ajo import untuk dia tulak yang di arja sekian dah yok di. Area ini dia office sudah kerai. Ngai belai staff dengan argot orang apa ini ada kila man crash tong ini senyap nelentai wo penyak itu anglo di dan kata wo dah approve di dah yok di area yang sudah marja kawan kamu prahajar kan ini lihat office sudah prepare work 100% chong sudah semua lagi hak atau statement di dan yang release ya kalau saya di ini lihat kalau ibarat ada itu sat ada belai completely ada belai dan ada orang ngerti kelama juga SDSU jual not all Jaintia I mean SDSU jual kalau sekian blok. Kabanalis President Ribhoy District Midday Meal Worker Association ha ka jingkran kalapan pau ka jingsngo burom ya ka All Jaintia Midday Meal Worker Union khamtam ya ukro lamsalan ki pariat. Kum kadak ban penpau ka jing sngo burom ya ka kamba ulale na kabenta ka jingmentoy jong kinong syejasngi ki blok bapher badan hapo kalama jong ka All Jaintia Midday Meal Worker Union kilapan ke burom ya ukro lamsalan ki pariat. Nalor ka jing ke burom ya ukro lamsalan ki pariat lapan ke burom ru ya ki wahe snong bat ki dekat ka All Jaintia Midday Meal Worker Union ki bela penyat renti ya ki kam kaseng na kapor sya kapor. Hari ni kismi ki por yang itu kimo penyoy langba yang i mense yang lai bat chun. Ta kulai chiboni ki weh snong yang i ki wada ben udah penyo i ki wabon wa i la ki am ne ni yang di orang ini dah bersenang yang ini kita senang yang ini. Tapi yang nak kalian macam kalian ini peramru, perawim, perawaki. Kenapa ketika lamburu keman buru yang ini, unang hek nang kemai go, unang hek nang kerai go, katkam isnan yang kita hek ini. Ita yang manti buru yang manti belai curi. Untuk hawa kot, keler, idin, kekendau. Ko kini tak ki bor ke pelai ke jing kiwitawan ke jingat kiwitawan ke jingman ke jinglong ke jing jing yang kita mani berle so san ru to ai no te e ba ni ke nong muna ko de e ki he chno kini ke dor bar chno ko phir khana ra pong ki babun ko am kam ki na ke tambun ko am kam ya kalam ni banta yo im yang ki kam yang babun balang tan syam ha ya ra kale chani